Ие тыл уонна төрүт итегал ини бийлер. Мандар ус. Каннык бағарар омук. Бәйтін уратытын илже. Кихи аймақ сайдыытын батыстағана. Өлөн оқтон биэббет. Ағыяк ақсаннаах норот. Тылын, итегалин. Төһөнөн сүтерер да, сотчонон аан дойду тахымыгар талаха сатыр. Кыржагас омук кяхтер, диен этиге сөпсөһөн. Олорун берер сатаммат, диен Галина Попова саная. Этилеригер ологоран. Борис Федорович иетыл көрүүтүн. Инники олоққа қайдақ туғаныққа сөбүй. Инникитин қайдақ жағаныққа сөбүйден. Бопро сөскүр. Ол бопроғу бейги әдер үтчат. Бәйбіт санабытын әдәбіт. Бары билербит курдук. Саңа төрүр оғы. Иетин үтін кытта. Иетылын илже келен. Олығын устата саңарар кепсетер. Төһө дағаны уяннарга, осколыларга. Иетыл сайдарын, кяқтибетін туғар үлелейлер дағаны. Анығы тәтімінге остаран тылбыт, өспүт симелие турар. Бу олыс улахан проблема дойдур дүнен тирен келле. Мандар ус барга байым төрүт тылым кинегетигер. Тыгынар тыыннаах барыта бу ортодойдуга төрүт тыллаах ден соруяр. Билинги кем балысқанлык түргенлик сайдар кемигер. Ие тылбытын сүтербекке, энчереппекке, кем тылыгар сабыриттар бакка, кенчәрі чаттар бытыгар, оғылар бутугар, телди, ие тылын әри биһиги ыты киеспит, әбәхнеспит болар. Ие тылын түрүт итегалин сүтербете қаран орот, кяхтибет, симелейбет, чәчири сайдар кең артыктанар. Антон философ, семиотика билименчинчи бит ученый Ким Дмитриевич Дешковскай саха ологон жагын өйін санатын сайдыытын ия тыла байын кепсир анал белелер бааларын этер. Ол таңыска сапка, булыргы, малларга, халларга, тулуларга төчыллыбыт оғырдар болалар. Манна ия тылын жаһаджар ки өйін саната кең болар. Ону тылынан саңарбакка аюга сурукка бичикке түйөрен санатын этен сөп денетер. Биһиги өбүгелер бит үгүс саңата соох оголорун бирге элде сылжан үйөртер үгөстәхтер. Колубур булка, уханарга, иске, батыр үйөрәгәр онтон да атыктарга. Арай билинги кемге ого компьютертан, телефонтан, интернеттен били оларгар майгынмыр. Белен билини олар будан судургу болар. Антон булка жан кихи ара салбастыры немалары кәпсетиттен бирге сылжан иджахаджан үйеріннаққана биддері бартата болдар. Антон билинги кәм оғыты компьютерга, телефонға оқтон бир тылы бол баққалар кәпсеппеккелер етілбіт онтан симелиенерер. Жачоға қайдаққанан биһиги етілбітін үтербәкке алмықпыт бұхытынан тыңна қалауыт. Ие тылбыт олонқоға бар, Антон олонқоға олықпыт окулата барда қойылдар. Билинги кемге олонқонан ити верети немалара осколаларга, оғы уянларгар кейддилер. Биһигин хелекпитигар онча арас общественный түмсүйлер баллар. Кем из, ыры, үнкү, қохон, олонқо, төрүт культурабытын сайыннарар, баланнақ үлели ая тута сылжаллар. Чөркөкпүт оратыта биһиги саха саарыннар бут болаллар. Күн бөйүңе дери ойынскай бутыгар, сорун бутыгар, көһөңө бөтөр бүтүгар, андойду сүгүрер онна билинер. Кейинлер улуу аттарынан, соройбут айымнеларынан, үлелен қаллар бут үлелеринен, сахалары барыбытын, өрө аннан аттатан келлилер. Аны биһиги ытчаттар кинилер иннелеригер кардарар, ие тылбытынан саңарар, оголор бутун төрөбүт тылларыгар угуяр, кәммит тиен кәлле дейсаныбыт. Чөккәкпытыгар оғы хуяныгар, осколаға,
норо театрыгар, олонқону үөретер бөлөктөр бааллар. Бары тустуһунан үлэлэн, үөретэн, конкурстарга кыттан, улууска, республикага биллер көстөр ситиһилээхтэр. Олонқа эсчеңен кырдьык олоқпутугар туһанан, төрөбүт тылбыт баайт тылым, кең коң, истиң иһирээк майгытын ылынан билиңҥе олоқпутугар тосту олардыгына келлерехпитин сеп. Айда. Биһиги Норот айымтын жетин иһинэн олонқо кинетер иебит. Бу олонқо кинигер киреллер. Оскола, уһуян, культура, спорт, онда да атын түмсүүлер. Бу кин бэйте үлэһэттээк болар. Бу кин кирдэгана биһин эһэлиэк битигер сайды келер. Билигин сахалы ия тылынан саңарар эггебит сүтер, симельер кыһалҕатын Борис Федорович Мандарус өссө 2-4 сыллаахха этен сурукка келлер бите оруннаагын кэм кердии көрдөйдө. Балысқан сайды куяр ситеминен келен ыракаттар ыганнан келбиттерин биллибит. Онон Платон Алексеевич Аюнускай үтө атын өрө тутан. Елонқоһут Петр Егорович Решетников көһөңө бөтөр оголорга анаан терибит олонқо оһуяанын кеңетен кийин териен нэһилекпит сайдыытыгар туһаныакка диэн санаабытын этебит.